Ассалому алейкум тамошобинони азизу арҷманд. Нашри барномаи иттилоотии ахборот телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратро мегардонад. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода ба як қатор кормандони касбу кори гуногун мукофотҳои давлатиро ки бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ сарфароз гардонида шуда буданд, супориданд. гузориши Самандар Искандарзода ва Убайдулло Ғоибзода. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар чорабинии тантанавӣ ҳозиринро ба фаро расидани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва сарфароз гардидан бо мукофотҳои давлатӣ таҳният гуфта зикр намуд ки ҳамасола аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи таҷлили ҷашни муқаддаси миллӣ истиқлоли давлатӣ бо мукофотҳои давлатӣ ҷоизаҳо ва унвонҳои фахрӣ сарфароз гардонидани шаҳрвандон нишони олии қадрдонӣ аз заҳмату талошҳои онҳо баҳри пойдории истиқлол ва ваҳдати миллӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад. Дар маҷмӯъ имрӯз 147 нафар бо мукофотҳои давлатӣ, аз ҷумла 2 нафар бо ордени шараф дараҷаи 2, 28 нафар бо медали хизмати шоиста, 115 нафар бо медали ҷашнии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, 1 нафар бо унвони фахрии корманди шоистаи Тоҷикистон ва 1 нафари дигар бо ифтихорномаи ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуданд. Сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки ҳукумати мамлакат пайваста аз хизмати онҳои қадрдонӣ менамояд ки дар тараққиёти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳифз намудан ва эҳё сохтани анъанаҳои миллӣ, урфу одатҳои мардумӣ ва пешрафти илму фарҳанг саҳми арзанда мегузоранд. аз саҳифаҳои таърихи миллати тоҷик бармеояд ки мардуми соҳибдавлати тоҷик дар ҳама давру замон ба хотири ободии диёр, ҳимояи марзу буми он ва раҳоӣ ёфтан аз мушкилот ҳамеша сарҷаму муттаҳид шуда ватани худро соҳибӣ кардаанд ва миллатро аз вартаи парокандагӣ наҷот бахшидаанд. 30 сол қабл ҳамаи мо шоҳиди барқарор гардидани адолати тарихӣ дар тақдири халқи созандаи худ шудем ки чӣ гуна мардуми шарифи Тоҷикистон ба хотири гузоштани пойдевори давлати навини соҳиб истиқлолу демократӣ паҳлӯи ҳамдигар истода то ба имрӯз барои пешрафту ободии он содиқонаву софдилона заҳмат мекашанд. дар ин давра ҳар як фарди соҳибмаърифату ватандӯсти кишвар ҷиҳати бунёд намудани давлати пояндаву обод қарзи шаҳрвандии худро сарбаландона иҷро карда истодаанд. яке аз беҳтарин намунаҳои заҳмату талошҳои аҳлонаи халқи Тоҷикистон дар давраи истиқлол барқарор намудани сохти конститутсионӣ, таҳкиму тақвияти давлату давлатдории миллӣ ва сарҷамъию ваҳдат мебошад. ҳисси баланди миллӣ ва эҳсоси гарми ватандӯстиву ватандорӣ нишонаи имондорӣ буда ҳар як фард бо анҷом додани қарзу рисолати шаҳрвандӣ дар назди миллат ва давлати худ сарбаланд мемонад. воқеан таҷлили ҷашнҳои милливу давлатӣ ва эҳёи суннату анъанаҳои мардумӣ имконият медиҳад ки наслҳои имрӯза бо асли худ ифтихор намоянд ва бо нерӯи дучанд ба фардои неку босаодат қадамҳои устувор гузоранд. натиҷа ҳамин аст ки имрӯз ба бахти баланди миллати тоҷик 30-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон дар фазои сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллии кулли сокинони мамлакат таҷлил шуда истодааст. муқаддасу бегазанд ва пойдору устувор нигоҳ доштани истиқлоли давлатӣ ҳамчун неъмати бебаҳои таърих вазифаи ҷонии ҳар як шаҳрванди худшиносу худогоҳ ва бо нангу номуси Тоҷикистон аст ва аз ҳар як нафар саю талош, нангу номус ва ҳушёриву зиракии сиёсиро талаб мекунад. дар охир сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода таъкид намуданд ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфароз намудан бо мукофотҳои давлатӣ дар назди ҳар як нафар масъулияти дучандро гузошта ӯро ҳамчун фарзанди содиқи ватан дар роҳи ободу зебо гардонидан ва ҳимоя кардани шарафи Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар арсаи байналмилалӣ водор месозад. дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади қадрдонӣ ба намояндагони касбу кори гуногун ва дигар хизматчиёни давлатӣ мукофот ва унвону ҷоизаҳои давлатӣ супориданд.
дар иртибот ба ин имрӯз дар вазъияти тантанавӣ ба 4 нафар корманди Банки Миллии Тоҷикистон медали хизмати шоиста, медали 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз номи президенти мамлакат тақдим карда шуд. Нуриддин Қурбон ва Баҳодур Қурбонзода дар ин бора гузориш медиҳанд. заҳмат ва фаъолияти назарраси кормандони ҳама ташкилоту муассисаҳо ва вазорату идораҳо ҳеҷ гоҳ аз мадди назари роҳбарияти давлат ва ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дур намонда, онҳо ҳамеша бо мукофотҳои давлатӣ қадрдонӣ карда мешаванд. имрӯз аз ҷониби муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид ба кормандони Банки Миллии Тоҷикистон мукофотҳои давлатӣ ки бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарфароз гардонида шудаанд, тақдим гардиданд. дар маҷмӯъ ба 3 нафар медали хизмати шоиста, 1 нафар ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. бояд гуфт ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси Банки Миллии Тоҷикистон дар вазъияти тантанавӣ бо ордени шараф мукофотонида шуда буд. хеле хушнуд ҳастам ки дар ин рӯз пеш аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти ватани худ сазовори ҳамин мукофот, сазовори медали хизмати шоиста гаштаам. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки ҳамин хизматҳои моро қадр карданд. ваъда медиҳем ки тамоми кӯшишу ғайрати худро барои пеш бурдани иқдоми пешгирифтаи ҳукумат саҳмгузорӣ кунем. зимни тақдим кардани мукофотҳои давлатӣ муовини якуми сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлаталӣ Саид таъкид намуд ки давоми 30 соли соҳибистиқлолӣ низоми банкии кишвар бо марому устувор рушд намуда, фаъолияти низоми банкӣ ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ гардонида шуд ки ин бевосита дар заминаи дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва заҳмати кормандони ин соҳа ба даст оварда шудааст. имрӯз барои ман рӯзи фаромӯш нашаванда нест, зеро аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовар гаштаам. албатта ин моро водор месозад ки бо меҳнати софдилонаи содиқона боз ҳам дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ саҳмгузор бошем. барои ман бисёр ҷои ифтихор аст ки имрӯз аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолият ин чунин мукофоти баланди давлатӣ ман сарфароз гардидам. сарфароз гардидани кормандони Банки Миллии Тоҷикистон бо мукофотҳои давлатӣ далели қадршиносии роҳбарияти олии мамлакат аз заҳматҳои онҳо ҷиҳати рушди соҳа, татбиқи ислоҳот дар низом ва рушди иқтисодиёти кишвар мебошад. Нуриддин Қурбон, Баҳодур Қурбонзода, Фирӯзи Мусо барои барномаи ахбор. идомаи ахбор. коргарону иҷоракорони 38 кооперативи истеҳсолию тиҷоратӣ ва саҳмдорони зиёда аз 2000 хоҷагии деҳқонии инфиродиву оилавии ноҳияи Зафаробод ҳамасола обёриву ягонакунии ниҳоли пахта, дорупошиву коркарди майдонҳо бо нуриҳои минераливу органикиро тибқи талаботи агротехникӣ ҳамасола идома медиҳанд. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Зафаробод. имрӯз майдони 12000 гектарии пахтазори ноҳияи Зафаробод лабрез аз коргарону иҷоракорони кооперативҳои истеҳсолии тиҷоратӣ ва саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонии оилавии инфиродӣ аст. кишоварзон феълан ба обёрии меъёриву дорупошӣ, тозасозии сараки ниҳолони пахта ва коркарди агротехникии пахтазор машғул гардида азм карданд ки дар соли ҷашни фархондаи мукаррами миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон хирмани 30,000 тоннагии пахтаи аълусифат бунёд созанд. аз ин рӯ заркорон бештар аз пунбадонҳои элитӣ ва репродуксияҳои якуми Тоҷикистон Хуҷанд 67 ва ба шароити маҳал мутобиқшудаи хориҷии ДП 5511, Флора, Кармен, Бухоро ва Султон кишту парвариш карда ҳамасола ҳосили фаровон мероянанд. аз рӯҳии болида ва фаъолияти бо низоми пахтакорон аён аст ки новобаста аз номусоид ва хушкомадани обу ҳавои имсола заркорон оби полизӣ аз дарёи Сир тавассути пойгоҳҳои обкашии Мирзочӯл кашидаро пурсамару оқилона истифода карда қитъаҳоро шодоб гардонда истоданд. самараи меҳнати пурмаҳсули кишоварзон аст ки ҳар ниҳоли пахта нисбати солҳои пешин пурбору ғарқи ҳосил буда
امروز غیر از گلو شانه‌های بسیار باز 18-20 کورک آماده شکفتن دارد. این عمل شایسته در خواجگی دهقانی دهکت گسترده راه‌اندازی کرده شده است. سال روان سهامداران از 3.8 گیتار غلازور و 1201 میدان کارتوشکا حاصل فراوان رایانیده، همچون کشت تکراری سبزی، بیده نو، پولیزی و کبودی‌ها کشت کردند. تا اینجا من اطراف 23 گیتار زمینی آبی کارم با پختی نوی سلطان کردیم. همین 23 گیتار 16 گیتار 80 سوتقش پخته کردیم. ماندگی زیرات‌های و از جمله کارتوشکا 0.12 سوت. با بعد از کارتوشکا جمع آورده حاصلی ناز گرفتیم. پایش به سبزی کردیم. گندم حاصلی بنان گرفتیم 3 گیتار 80 سوت. و بیده کردگی ما مال حال چاو. سهامداران خواجگی دهقانی دهکت یک چند سال این جانب هنگام کشت از تخمی سیرحاصل و به شرایط ناحیه مطابق شده پنبه‌دانه نوی سلطان استفاده میبرند. زیرا نرخ پخته خیلی پرقوت و چگیته سیرافغان است. گذشته از این در بازار جهانی خریداران زیادی دارد. تخمی پنبه‌دانه را خواجگیداران در مزرعه‌های کشاورزی خویش پرورش نموده سپس هنگام کشت استفاده میبرند و حاصل دلخواه میبردارند. سال گذشته هر گیتار میدان پخته‌زار به حساب میانه 35 سنتنری حاصل داده باشد. پس سال روان هر یک نهال از 18 تا 22 کورک داشته و غرق گل و شانه و نشونمای پخته‌زار ثابتگری از هر گیتار میدان به دست آورده نکم از 40 سنتنری پخته میباشد. مورد ذکر است که خواجگی دهقانی اولیوی دهکت سر ساحه بوده. زراعت‌های غلگی و پالیزی‌ها، آبچکاری و دانگی‌ها پس از جمع آوری با نرخ‌های دسترس به همدهگان و مهمانان ناحیه به فروش برآورده می‌شوند. گذشته از این سهامداران امروز پرورش مرغ مرجان و چارهای کلان و خرد را راه‌اندازی کرده عزم دارند که با این وسیله در عملی شوی استراتژی به‌خطری امنیت آذوقه‌واری مملکت سهم مناسب گذارند. مضبوط بابازاده از ناحیه ظفرآباد برای برنامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه در موضوع بیماری‌های سرطانی در بین زنان تشخیص برمحل و دسترسی به طبابت میزی مدور برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. یکی از مسئله‌های نگران‌کننده ساحه تندرستی در جامعه امروزه افزایش بیماری‌های بدفرجام سرطانی در بین زنان و مشکلات دسترسی طبابت به آن محسوب می‌یابد و هدف از برگزاری چاره‌بینی مذکور نیز جلب شریکان رشد و جامعه شهروندی به مسئله‌های بهتر نمودن وضع پیشگیری و آموزهای بدفرجام بیماری‌های سرطانی در بین زنان به حیث یکی از بیماری‌های مرکب زمان معاصر، اینچنین دسترسی به طبابت نوابسته به سن و سال، آموزش تجربه‌های پیشرفته جهانی عاید به پیشگیری و طبابت بیماری‌های سرطان در بین زنان میباشد. افزایش بیماری‌های سرطانی و مشکلات آن در جهان یکی از مانع‌های رشد امکانیت و پیشرفت نیروی انسان است. بیماری سرطان معمای جهانی بوده، هر هشتمین نفر از بیماری سرطان در دنیا می‌فوتند. اگر در سال‌های 90 در جهان همسالا 8 میلیون آدم از سرطان فوتیده باشند، در سال‌های 2000-2020 مقدار فوتیدگان همسالا تا 9.6 میلیون نفر رسیده است. تشخیص‌هایی که در سطح جهانی گذرانیده شده‌اند نشان می‌دهند که نسبت به سال‌های 90 عصر گذشته حالا از یک حالت بیماری سرطانی را پیشگیری نمودن ممکن است. اگر این معما در سطح یک دولت حل نشود، طبق تحلیل‌ها تا سال 2030 حالت‌های فوت از سرطان همساله تا به 13 میلیون نفر می‌رسد. در نظام فوت کلانسالان فوت با سبب بیماری‌های سرطانی در جای دوم میباشد. هر سال در جهان توسط پیشگیری، تشخیص برمحل و دسترسی طبابت سریع بیماری‌های سرطانی می‌تواند تا 3.7 میلیون آدم را نجات داد. یکی از عامل‌های اساسی که باعث گرفتار شدن به بیماری سرطان می‌گردد، سن و سال بلند به شمار می‌رود. با بالاروی سن و سال احتمال پیدایش بیماری‌های انکولوژی می‌افزاید. از 3.2% بیماران سرطانی در جهان آدمان سن سالشان از 65 بالا محسوب می‌یابد. در ادامه کار میز مدور تاکید گردید که شکل معمول‌ترین بیماری‌های سرطانی زنانه سرطان غدود شیری و سرطان گردنک بچه‌دان میباشد. فایز زنان گرفتار بیماری‌های سرطانی در جهان 4.7 میلیون را تشکیل می‌دهد که 23% آن سرطان غدود شیری میباشد. همساله در جهان زیاده از 1.15 میلیون حالت‌های نوی سرطان غدود شیری به قید گرفته می‌شوند. این معلومات آماری جهانی و پیشگویی‌های ضرورت اندیشیدن عمل‌های فوری را علیه مبارزه با این بیماری‌های سرطانی زنانه تقاضا می‌کند که به همه جامعه‌های جهان نوابسته از سطح اقتصادی دولت حتی در کشورهای پیشرفته به استثنا تأثیر منفی خواهد رساند. در جریان میز مدور اعضای کمیته ملی عاید به نفوس اهالی و
рушд масъалаҳои пешгирии муассир ва мубориза алайҳи саратонро дар мисоли бемориҳои саратонии занона, таъмини дастрасӣ ба кӯмаки саратонӣ новобаста ба синну сол ва муқаррар кардани афзалиятҳоро барои фарогири ҳамаҷониба бо хидматрасонии тандурустӣ, муайян намудани монеаҳои мавҷуда ва роҳҳои ҳалли онҳоро мавриди баррасӣ қарор доданд. бинандаҳои азизу арҷманд, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Тансияту хонобод бошед.